Nicart, waray ba niya kay gaado, kundi yaw sa gihapon yung anak han Guiuan, anay Miss Guiuan, han aton bunto, we have Madam Ellen Padig. Amenudo, maestro. Alright, thank you so much. The Honorable Mayor of the Municipality of San Policarpo, Honorable Mayor Menlo Nicart, ug sugad man ani aging kaado an pinakamahusay nga Miss Guiuan, han bungton Guiuan, Madam Ellen Padig. Nga